ya dirisitse e seuwe ke bana ba finance magazine gobane ba ile ba hla ba re hlokomela ba le tlhokomelo ga di na le basadi ba ikgethang ka moo lolong ba ipabotseng tsamaiza mosebetsi wa bona ka bokgabane ya baneneng ba re fa dikgau tseo mme jwale molaodi yena ga le nna ke a tepisa godima taba ena gore ehlileng ke a dumela go tlile go na le basadi ba ipabolang ka monana ba na le makgabane ona ano ehlileng re kgetha go shebi ona makgabane a tshebetso e ka ba mokgwa o sebetsa ka thata kapa ona wa boetapele moo motho a sebetsang gona teng. Ha re ketele taba tsa rona re utlwe hore na e ne e le batho ba bakae ba kenetseng dipuisano tsena le hore na ho hapile ba bakae? E ne le basadi ba ka bang 27 kaofela ba neng ba kenetse ba neng ba hlauwe ntate mme re la nna ra fumana dikgau jwalo ka ho fapana ka mekgahlelo go fihlelletse e mong le mong se ya neng a kenetse ka nnete ho na le seo a tsubeng ka sona. A le hore e mong le mong ipabola mo wa emeng hona teng o fumane ntho ya hae. Ya ntate e mong le mong maemeng hona teng o fumane ntho ya hae. A le teng re lebohile haholo empa ra utlwa hore ho na tshepana le mme Phafudi go tswa mekgatlong e ikemetseng o ne go utlwa gana e le gona le ba dikgwebo tse ikemetseng tse sa amaneng le mmuso ba kenelang puisano tse kapa mo teng e neng pa e le yena fela a le mong. Yena o ne a hlauwe a hlaha ka mane ka mokgatlong wa Lewid e leng Lesotho Women in Dialogue ka Sesotho e tla ba basadi ba Basotho dipuisanong. O ne a hlaha mokgatlong ona ono e leng mokgatlo e lengwe ke mmaya mekgatlo ya basadi ka hare ho Lesotho ka mona ha o bua ka dipuisanong tse amanang le basadi dintlheng tsa bona tse ba amang tsa letsatsi le letsatsi. Mme yena o ne a hlaella jwalo hobane le yena a ne a kgethuwe ka mono e le mokgahlelong ona wa boetapele. Mme hape jwale le yona Lewid e ne mengwe jwalo ka ha go tsebahala hore mookamedi wa yena e le mme Matshepo Ramakwai ke mongwe wa bomme ba e leng hobane ba re abela dikgang bona mohlamonene ebile e le mme a moholo haholo ditabeng tsenana tsa ntshetso pele ya basadi le dipuisano tsa basadi a e tshwere ka natla haholo hobane ebile e le moetapele wa ona mokgatlong e keneng ke mmaya mekgatlo dintlheng tsena tse amanang le basadi ba Basotho ka kotloloho. Le yena ka ha o ne a bua hlaha gona mo mokgatlong o wa Lewid le yena gona a la bese a kenella gona mona le yena mme Phafudi a fumana mohope wa hae wa boetapele e be ba nna Lieutenant Colonel Machedi ya be ba Chief Officer Ramotena go tla ka mane ka tlhabollong ya batho ga go bua ya be boela e ba Major Dikeledi Thamai go tlhaka kwano ka Lesotho Defence Force. Ka nnete re lebohile haholo Lieutenant Colonel ka taba tsena tse monate ra o lebohisa ruri. Ke a itebela o menagana ga itsedi yaka ke a lebampedi ba tsewa re hle magolo ka batho ba sebetsang tjena ihle ba ile ntse ba hlola mehlae ba magolo go wa tswa ke batho ba sebetsang ka thata mme di bue gore ke legolo go mo le tshwere mo tla bona gore go tshwere motho ke batho ba sa tshabeng mosebetsi ha ga etsa matsoto jalo ke a leboha Mamedi eno ke Lieutenant Colonel Maafiki Machedi yo tswa ka mane ka LDF yo re buileng le yena ebile ne le mohlophisetsi wa ditaba tsena tse monate tseo o utlwileng tseo ntse go bua ka tsona. Ha ke potele ka mona ka papatsong e re ha ngwe ke khutle re tsebe gore bona gana re ya pele bua
Lekgotla le o fumana o le molato wa hlolela dilemo tse 10 tjhankaneng. Ke tseo dihlokotsebe tse senyang thepa ya mehala le marangrang di lelwa ke bofalledi. Le ha le mangata a utswa le leng la o tshwara, mme ena ke phelotse ya bohle ba kang bona. Tshenyo ya thepa ya mehala le marangrang ke bohlokotsebe bo ka o kenyang tjhankaneng. Ba siya le setjhaba tlokotsing ha se hloka thuso. Ditshebeletso tse kenyeleditseng phano ya di-passport, birth le death certificate, ID le di-driver's license jwalo. Tlaleha ba kenyang letsoho tshenyong ya thepa ya mehala le marangrang mapoleseng a haufi kapa nomorong ya Econet ya 143 mahala. O pholose maphelo a senang molato. Econet, inspired to change your world. Mamedi re se khatela pele re ya ka mane ka dithoteng mo teng re tlang hore re ke re meme le morena Mokake moeletsi ke ne o tla re bua le ena ba fumane matlalo ka mona a diphoofolo tso ba belang ya dikgomo mme o sa teng ka no mohaleng re ke re mo be mo yeng kwa morena wa ka Odo tate. tate ke wa mo ela phusa tso le enkwano ya Maafrika ke tana ga mo yona ni tate tate Mokake setjhaba sa ha eno mono se fumane matlalo a diphoofolo ntate tseo ba belaelang le dikgomo na ho fela ho le jwalo ke matlalo a phoofolo tse kae bonyane Oda re tswile o penya le disara sa tse di tsara o bara e ka ba o bedi tsa o feta o bobedi tate na la tleile hore le ke le nyarela hantle le bona mebala hore na ke efeng e ne ba ka iphoofolo tseo be gona o atla ga ile te o bara jare se di hula Wana le ika wanga wa ile tuna ile msu kapa wa ile tiari gawa tsa wala yungu gawa sawa ka bora sawana ikiji mala ye gawa ala yungu pa yungu ba isi tuba gawa tuba enda da na se poesa le ile la se bolella hwana na se fihlile ha ba se fumane tlaleo Ada ya tisa tate se no sa sa kitema sa sa ne sa sa tisa ga ofisisa mala esa oara wa tira to follow mana ama so ama bote enda wale gile ka wale ara ne mo ka me dia wana ga ki ma kafi ya me Oke bona titera gare batwara tawa le tuje la titera tujo na isikiwa moawa ke ta bushu ke le ke tsel dole no tabinya bushu ya ka wala le thata wala ba se ka gare tipai ntate magage kwa seposa sa Mabote ya ta polisa Wala na batio wa usual ko fora mawo. o wale ke ena ntate magage a re tsetelang matsalwang La ara ko yale azitero ya wala ga ya tedi. Ai ga ri ko wale setšhaba se ga gwe ka nna ba di teng ka mona ka hare ka tlalo le ya ga tsi ora ba fa. Ya ra ga da wa ne le bona ba ke ba e ba ta ta ise o ke ne ba no lo fa kitja. ho hang ha ba tsa ba buile ka mohala fela Wa. e ne le hobane le ba le tseditse kapa ke bana ba le ditseng ba se ba khutlela go lona hore le a tsetela Anda ya le bitsa ke da tema ga ne mo wa pulsa sa kitimo. Awa tsa ga we mo ya je na wa mo pa ta le ya wa pa ni no mo da ra da de ma ha be ya ya mo le de ga mo ma ya ta tema ga re se te la ma pa ta la
Jadi kira cuma agak lalu kata orang nanti ketika segala jadi ya, masa di naga harga mana bicara. Wala ba mombo ba itaba marana mokai ke le fetsa bang. Jadi macam tadi ada orang yare, anda seketela awak talana mana gitu. Walau ada teraga, ugar teraga, ada teraga hamanti. Orang itu, orang mulu saya tinggal ada orang. Kia mau juga ada, juga agak tinggal lah. Itu terus itu kagak jangan jangan. Empa awana hala fihlile wa mona gona le maoto a le ka bona ga fihlile le ho tswa sebakeng se balo. Ini kerana lain guru, jarawa orang lagi ya guru, orang ya cecera sebagai zina Kalau oleh lama nak kata apa? Ikhyan tsaya madi a wantsa ga ke matlalo a matša. Ama cha. Ke ga tsala pele ke tsalo tse kantse di etsahala tikolohong eo phelang ho yona kapa eo o busang ho yona. Ya, kita belum dirikan. Ha o se be bana ba lahlelwang diphoofolo go le bo re tse nyamelang letho. Awak tu awak siapa orang yang tahu apa kita orang ini saya orang dah orang ini kita ni kemarin kita polis polisi itu orang itu jalan itu apa. O bana ka taba eo ga ebe go tla lahlelwa sebakeng seo se lositseng. Ke se feng ha ba ke ditotswana ke diphoofolo di lahlelwa mo? Ini orang tahu tu orang yang muda yo tanggalnya tahu di pada tu kelas ni. Dia guru ala cara guru ni tahu mana juga tu tahu sini. Iya nda. Cara tanggalnya tahu. Na ka bona tabeng ha pe o teng ka tabentse e salletse mogana wa ka. Jika itu tadi saya itu terus orang makan itu orang harus mari tidak boleh sejarah tu orang makan itu. Ya. Ale ke tu makala wale di thutte mono ke se polesa sena sa mabote sa tiolo a bo fudi ba di phofo. Terata. Helek kanete mogana ka go bea kalo. A leboha ka pusenela ka jeno morena. Mamedi motsotsong ona a go renge tere lai ka nkena fela ke tsego ke khutsi. Batho bohle ba nang le bohloko ba mmele ka mpeng ba seng ba bile ba lekile meriana e fapaneng ba eletswa ho leka kwetla e matla haholo alafa mafu a seng a o tsieditse e hlwekisa madi e tshepahalla banyalani e a servisa le lona batswetsi le tseba dibobothwana moriana o ntshang leleta le lebese la masea dibobothwana e thusa masea ho hlola meleko ya ho tlola hape e thusa kgahlano le letsejana motjheso ho nona ho siba le mafung a mangata a bana bakeng sa dintlha tse felletseng le dibaka tse rekisang moriana letsa ka WhatsApp dinomorong tse latelang 6400 0030 le 6400 2121 ke tshelela nne nngwe ha o letho robong pedi na e bentse ke nepache o itsa Chief TBN Chief TBN Taxi Services ke makoloi ya bolokehileng a bolokang bophelo ba hao ka fulani ya dinomorong tse latelang 61 ha o letho robong ha o letho robong pedi le Facebook ke Chief TBN Holdings re o kgannela ka polokeho. Mamedi re khotlile le shomela le motso le mong ka mora hora ya bobedi sibele le shomela metso e mmedi. Allo Tatwaga le tsela le ntse ba le no ile pila tsa bosiu oh
Sontse dinakedi. Monna ntate wa ka ikena mona monna. Wa Leribe. Leribe ke Leribe Sebastian. La Leribe Sebastian. Ya sebetsang ho engwe ya gago eno ya tamalala pudihadi o hlabile mosadi ka thipa ntate. Ako re se ding hantle hore na ba ne ba tloha kae ba ya kae a mo hlabela eng ha sa hlalosa. Yanda. Batho ba ka babedi e mong ke nyatsi e mong. Anda. Wala nyatsi bilela ga nyatsi ya thaufana. Wa mo jella. Yanda. Anda, mo tate. Abale tate so tu mutiti. Wira batinga. Magrara le ni baba ni mo ara picha ni se polisi baba ya se polisi sama pulani. Obe. Amuri mutatwa. Hele. Wona morika e monna yo. Ari to mo ngari ko Saya sebenarnya orang mereka yang ada di mana yang kami dan proses sana pada dunia untuk semua jangan apa yang kami saja ada orang kita era di kawasan mereka mereka yang tahu na orang orang terletak jenda pada tidak lagi dunia urusan apa atau lagi kuah. Oke mapolisa are andale pumulung. Hatu. Anda benar benar situasi kali ini tahu orang kita ada di atas kali untuk jadi pemulung atau aja buat lagi mana. Oza khutani. Anda dari kawan orang khutani je, orang sanji orang kamu ada mana tu. Oh wanda. Anda doa. Na mosadi yo yena o na le lelapa le bana. Anda betul jadi kalau kita tapi dah tidak esok kita tahu orang orang kau cuma Buna boleh ni marah apa apa dia yang ada itu apa jadi orang kita mau jadi orang kita sakit itu. Oh ada tak sama u. Anda jadi boleh kita tahu. Api cakap mana kita pacaran mana kita bercerai lain mana apa ni kita tahu pada dua hari tawaran kasih orang. Tipe ne sebetsa mo ho nyekenya yo mofu ke a mofuta o feng. Haya fua da bo de ba ke tshitsa. Anda twa ka o likila ka lo gore file. E re taben hantse hlaisa hlogo ya pele. Ra ne re utlwa. Aya ka tsama sa ko da twa. Kile. Ka tale o ku ka pudi ali pa ta upa. Orang cara bela ni nak. Mula orang hantar. Mungkin dia orang kau curi kan. Empe o tawel o gufmela la ha penda de sa hore na ditaba tsena tso buang ka tsona
tseo fanang ka tlawa tsa tsona tsa dipolao mono mekgotlong ka lebaka polao tseno tsa mono mekgotlong ka mora ho go be le tamo lena kapa kgao eno ya pudihadi hore na ebe sebetse kae ntate ntate le ke di ngwana o ntsha ke ke ba ba ya ofisiye no de ke na ka tsina para o ke ya ro tate ke la re tsa pa o ntse di ke re itse o ba ha ke no ra na ko ko ya tsara ma re ko ko ta to ara ya tsile ka tsela ka ba tsmani ba to go aya kwa ihle jo ntse ku utlwa gore batho bana ba ka mono ka pudihadi ba bolayana nyele o sio go tsekwa go tshaufa fe ba matšhisa mekhukhu ya ba bangwe ka baka la tsona taba tse ntseng di tshwana e mongwe itse le ga wo botswana ba mo boela gona moo amene moruti a se moruti ka tega leboa ga ke a tswile tate sa tato ya ka atšhe jaletlhe wa theo tsamaya bathabeng ka jeno a se bisa tso bona mamedi go fela o le jalo masome a mabedi ka morago wa raya a bobedi mme ke seteng ka mogala wa hao gona jale nomoro ya 2121 robong tharo halo ya gaba ngale ndale ngale wa hantu ntate Rantho haeba maponesa dithuting a tlhotlhwa leponesa la o tlhotlhwa ke makaka motho ke ba o tswakela mosebetsing o bona o etse mosebetsi wa hae ba o fetisetsa go yane ya nang le matla a nang le matla o phota morena enwa ha se o tlaetsa mosebetsi wa hae o etse ke morena o tlaetsa eng ha maponesa a le sio ngana ka ba tlotse da dikene ka ga matlalo ka mote ba tsetsa ba phota morena enwa ha le makaka o etse mosebetsi wa hae ke a leboa ntate Molelekwa dingina lwe tata ka ntse kana lwe halo Zama wa ni tate nnete enda ke ha anne ya mo tsini ku ponisa tanga ojan ya atithare tanga pa kitone tsi lo tsinga mo sebone ya ha ba ona se ba ka sa ke ke mo sa re se se bone ka ma ko ponisa sai ani wanda o e le go ba go tlola molao e se le teng wena ga sa ntho ba kang ba ietse se go ba ge se thaole nta ke ba na ile ba tswa tipo ka go fela je mapolisa annete se go se important na gore ke sna nkara ha ba ye mo tla re tsene mo a re tsena ha e se ha ba go tla nka ile nngwe tate le tate na ihlile ba fela ba kwetlile tipo ka go fela tje halo tari mamari phaji ndari la go ke sonda ntate Jakobo ya kholokwe ya halalelang jale ha ile sonda ampa ile temo ya halale ndati ai ora ntse go twa ke re ke na weekend lena
e bo fatega ha o kene re kenang gone mane ya moshele mo profeta e ya ntate a re ke ka bora ke tinta de mosale jo mang se ka nkomela nna o ka bora re a mo ka bora ke nya tse pedi se o ya mo ya ai ba mo khotso ntate mo khotso mo ha za yeno ai ni ala ba ha su ko da de mo ba 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 ne a po so ma tse ke bona ga re tsetse ra ihle di ka tsara lo ela tse tsa ilo tse ai da ya la ya tsi ai ke tse je fa tsetse da ta mo khotso ai ko Ke tele ya tsamai ne nkwa yona e ya de ke tele ya tsamai ne nkwa yona e wa ta to tse di mu chana o na lo ke to dai ka sa le sumata oh na to tele suba ko tsana heng ha di phetse hai ha ho etso ke di shaelle oh monna re ga mo ba ma forma ya ga di pheta tsana heng ha di phetse ma ko tsana re a ke se tse khosa nda uthiwa into zamadoda zithethwa ke butse ba re ndoda e se khanyela ke zo gana ya bolela xa kuthiwa indoda e se khanyela uthi monna le ha o so mo kganne o ntata re ho wena ha ke no bona ke tlo bola o ka ba mo bola ya ntare ha ke tsoga bona fela ke tlo bola o le gile bofula ba sheba ba bedi a lebetso e mehlano ka moragora ya bobedi o kokono ya kgaso hey taba tsa mokgotlo mamedi ke tseo wa dutla re be tshape re na le taba tsa ka mane ka makwanyane bana ba lese ke batla ke fereferekana ke bone ntho e nngwe ntse e tsala makwanyane square mona bua le bana tsena tsa ka mona ka makwanyane hape ke batlile ke ba ditaba kana ha ba le makwanyane e re buang ka no gara ke feng mme ke utlwile go se itse hantle ka mona ka mono go ba meqhaka ka mona tla ke di fumana tsona tseno kana ya ba se ba ntima nama hao banna hallo ntatwaka ange ke potela ka di la tabollo ka mono o ke mangena nne bo kan ramotena o ke wa ka motena o jalo ntate o tata le ngwana ka go la ke mo hladi na ntate e do la ya go hlale motadi o tla o je ka ngwana ka go wena bo mona ha etsa ba o tsotella mosebetsi wa hae motho wa bohlale ke a tsotellang tshebetso ya hae yanta ha o ntse o hulanya maoto mosebetsing wa hao ka tla o beya ka mosebetsing wa re kenang gore le kgabue le fumane fela o no hulanya maoto mosebetsing o ba ke re itseng o bona yanta la ba ba o tlotla fela ntse go bona ka le setšhaba ka ntle ka yanta mo ka kena ha ke fumane fela empa mosebetsi o mo sa o etse ka makgabane jwale eno ka nnete o na etsa ka makgabane o ba le televisheneng mona re ne re mo bona yanta se ke na le wena ka modisa mamedi re hatela pele ka mona ka marangrang a MRTV re na le Malapi Chalo mosomi
Clark Ratalane ka nnete ke a le bona rona ka mono Belina Mogoro o mametse a le haleqele sekoting ke a le mo ehle Belina ke motho maranra Thakaso le yena ke o bona ka mona hlilo sa beile tsebe ya hae hantle di maphutshelatso o re a utlwa kana ho etsala bua Mamedi ha o le tjena ke lokela hore ha ke sa o bona hlella kwa nopelaka ke qetela taba tsa ka hore ke tle ka mona ka dipapatso ha sale motho a tswa ka ditlakana fela a sa itse tjhelete jwale ke fumane monono Kombela wedata ke bopona tsa phutho ena hore dithekiso tsa rona di qelelletse ho nyoloha ke tla lefa le kunutu ha re ntse re tswela pele mme PS setjhaba se metseng se re se fumane molaetsa wa rona o feletse ka phusalatso ya Moafrika se thabile hey ntshale ke lebetse ke PS fela re nepe puo ho tloha mmarakeng ho ya di-boardroom tsa mekgatlo e ikemetseng dikgwebo le makala a mmuso ipapise le Moafrika FM molaetsa wa hao o anele Lesotho re letsetse hona jwale ho 64 ha ho letho rubong nngwe Moafrika FM nkokonono ya kgaso ke 64 1 ha ho letho rubong 2 na benze ke nepa o itsa Chief TBN ehlile ho jwalo Chief TBN Taxi Services ke makoloi a bolokehileng a bolokang bophelo ba hao ba fumane dinomorong tse latelang 64 1 ha ho letho rubong 2 le Facebook ke Chief TBN Holdings re o kgannela ka polokeho batho bohle ba nang le bohloko ba mmele ka mpeng ba seng ba bile ba lekile meriana e fapaneng ba eletse ho leka kwetla e matla haholo ho alafa mafu a seng a utsieditse e hlwekisa madi e tshepahalla banyalani e a servisa le lona batswetsi le tseba dibobothwana moriana o ntshang leleta le lepesi la masea dibobothwana e thusa masea ho hlola meleko ya ho tlola hape e thusa kgahlano le letsejano motjheso ho longwa ho siba le mafung a mangata a bana bakeng sa dintlha tse felletseng le dibaka tse rekisang moriana letsa ka tsa WhatsApp dinomorong tse latelang 64000030 le 64002121 Mamedi ao e chaile o ka se chaisolle ha e chaile tshelo o ka se chaisolle a tla ka mona ka mo gitsete Mamedi motho a kena ke lokela ga ke hlaile pele ke o je bana ho kena mpa pele monyako mane o ntano kena motho ke ga ka ai ela se yana tabena Mamedi re sebeditse mme mo e bang khatlile itorong teng o nkinele matsogo mading a morana Jesu ha se ka morego mo be o rebe go bile jwalo empa ka nete matsogo a ntseng a sebetsa ke ona a tla go dutla ke o sia no la dipapadi ke o sia le ntsezwa ke o sia le ana njambana ai hle ke ntsezwa mane ya Chief a ntsezwa hayi khona uthini ai okhala kufize ukhala kusiza nawuvuma ukuthi ukhala kusiza hayi impumelelo uyayibona manje ya umdali wenza njani uyosinika yonke into uyosibusisakho haleluya kwethu ukwamukela yonke isimo ya Mamerutsi ya di kena aja isle betul official se te umkala Chief abalaleli abaphulaphuli balomsakazo ya basemaAfrika FM basemaAfrika wa tseba Mamedi e re ke hleketse ka mona ka marangrang ka mona re tla tsota tsa bona ba iketa hantle ke e re ke se ka tsela ikena ka mona e le hore re tsebe go ketedisa le ntse zwa mona wa ntse re tleta e fela e chaile ha o so le tsena le kopana gape na go nyetla